Abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Inkonzo yesabatha senzo iphatshelwa umfundisi Mathonsi wasevunizitha inkosi Mbusisa. Baba yasenda ukusemakhosi nomkhuhlane ungibambile bengicela uGumede wasenkandla uba angiholele ngomthandazo wesabatha inkosi Mbusisa. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Wonderful. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo ezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngino Jehova Nazaretha Bandla lenkosi masikuqe standards. Amen. Baba ngiyayikhetha inkosi yasePhakamende. Izikhonzo ezinhle angazi ukuthi ngizawuthini kodwa inkosi yona yazi ngoba umuntu walapha emhlabeni ngoko Mathonsi njengoba inkosi seyishilo evunizitha umsebenzi wami ke bengusebenza bengumlimi wezimoba ngitshala kakhulu izimoba konke lapha emafemini sibona sekunamafemi kwakunezimoba zami ezabanye abantu ngaqala ngalima ngezinkabi ngenawo ukhandakanda ngaze ngaba nokhandakanda ngaba neyinqola namageja ngenza konke okufanele ukwenza umlimi
ukhuthele kodwa ke ngiyadabuka ngoba namhlanje angikwazi ukukhuluma izwi lami alikho inkosi ke iyazi yona uthi noma kunjalo kodwa ke umsebenzi wayo uzakwenzeka ngaqala ngathi ngamaloli ke okusebenza izimoba enza wonke nomsebenzi owenziwa umlimi yangipha inkosi amandla ngaqala ngathenga amaloli kwaba iBedford J5 ngaphinda ngathenga elinye i-tip truck Bedford J5 ngase ngithenga leli ke maNazaretha elaziyo nane ebesigibela kulo siya noma ikuphi lapho inkosi ikhombe khona umhlangano ngiyalazi ke lelo loli ngangesaba nokuthi ngelami mangibuzwa umuntu ngithi ngelika baba ngizibona ngedelelekile kuba ngithi ngela akesi sabelelo 237 angisabelelela uGumede alikho ngempela izwi lishilo izwi angikwazi ukwenza njalo kodwa ke ngizokwenza ngoba kusho inkosi yawo ngiyoqala evesini lesithathu 237 evesini lesithathu aqhubeke njalo aza gcina khona tabula wena ngaboni ya umsa
ngiyabonga kakhulu ukunsiza kwakho Mnguni. Size nje njalo iphele inkonzo kaNkulunkulu ngoba mawungena kunsiza angazi ukuthi ngiyenze njani. Silapha enkonzweni yeSabatha maNazaretha lapha sizovuselelwa khona izinhliziyo zethu. Sithanda uNkulunkulu zingathandi zonke izinto lezi ezikhona namhlanje. Sithande uNkulunkulu. Ngingakhuluma ngelanga kancane kodwa ngizocela kakhulu enyangeni yezulu. Elanga ilona elangikhulisayo. Ilali shumayela ephakameni lapha. Ngesikhulu isineke lesi. Kuzwe noma ubani umuntu ukuthi uyakhulunywa manje. Ungafani nani esesijaha umdala kodwa ke washo baba mkhulu wathi kusa abazothi nishumayela bebuka isihlakala bebuka iwashe ukuthi silihambile manje ulokhu ukhuluma wena usiphompela ilanga ilona elangikhulisayo ngisephakameni. Kwake kwathi ngisephakameni ngaphupha iphupho elangihluphayo wena wami. uNkulunkulu wambonisa amaNazaretha ayizinhlobo zonke ongase uzicabanga. Kwakukhona agqoke kahle, kukhona agqoke izingubo ezingcolile, kukhona abagqoke eziklebhukile. Bonke laba bantu babegrushiwe bemi ngamaqoqo wonke umuzi wasephakameni bekhuluma laba bantu bonke. Mangibalalela ngayizwa kahle inkulumo yabo bayikhulumayo kodwa babe babi laba bantu bekhuluma zonke izinto lezi nenhlamba nakho konke ngakhohlwa ukuthi hawu usephakameni okunjani lokho nokho nenhlamba ngoba ephakameni sasitshelwa sisemakhaya ukuthi ayikhulunywa inhlamba lapha emzini kaNkulunkulu. Njalo ke ngabe ngalala kulokho kuzumeka wami ngaphinda ngabona yona into efanayo. Ngabona amaNazaretha ezinhlobonhlobo. Kukhona owayehamba phambi kwami engikhombisa behamba bemamaqoqwana yonke indawo wonke umuzi wasephakameni lobungaka. Begcwele bekhuluma khona. Wayesekhuluma ke lo okhuluma nami ohambe engihola ethi aselapha. Wayesekhuluma ke esethi manje sengibuya kuwena ke uthi wena uyiliphi. Ngashawa uvalo kakhulu Rolangshire. Wayesethi aliki ijazi kuwe. Awugqokile ijazi. Ngakhohlwa ke ukuthi usho uthini. Ngase ngithi ulungile ngizama ngothenga lapha esitolo. Ngithi ngizowela umgwaqo nje ngifike esitolo lapha bese ngiyathenga ijazi.
angakaze libone kodwa esitolo ijazi alingekho ngathi ngithi tabu ngwela umgwaqo ngisanga waphezulu yakhala insimbi yokubiza isonto akhupha phansi kwasubazi yavalwa njalo isitolo ngoba zazivalwa njalo ngesabatha isitolo emasungene isabatha sivalwe njalo angabe sathenga leli jazi ngabuya kuye lo muntu obekathe ngikhombisa uyisizwa nje ingangame kodwa ininwele ezinde ekhanda ngase ngibheka ngicabanga ukuthi hawo amaNazaretha manje kusho ukuthi intshumayelo kaBaba kathi ishonaphi ubaba kanti usuke ekhuluma nobani mekhuluma nathi asihlanze ingubo zethu asenzi lutho nje siyakhuluma kuphela zonke izinto ezingcolile lezi siyazikhuluma ngabona ke lokho kwangihlupha kakhulu emoyeni wami ngafuna ulazi leli jazi ukuthi kuthiwa ngithenga ijazi elinjani ngabuza nakumathunjwa yena wayemdalana kunami ngathi kuthiwani uma kubuloyo ukuthi angithenga ijazi kuthiwani wathi umathunjwa ayinayakazi kodwa ke usuyilini entabeni wena na ngathi cha ngayi wasethi kuyafuneka uyeke entabeni ubone ukuthi leyo nkulumo ayiphenduleki na angiyanga entabeni ngaze ngaye entabeni ngoba sekukhona ubaba inyanga yezulu nyanga yezulu le sisemkhayitini kwakusathiwa ubaba omncane amaNazaretha ayisho njalo athi ubaba omncane lo emkhayitini ngaya ke sasanjiswa uNdebele wase Matlabathini nanti ithempeli lekhohlwa intanda kuwela wayesifundisa ke zonke izinto entabeni lapha isikhombisa thina esasikhona ngashesha ke ngithi ngizoshesha kuqala ngoba ngiyesaba ngashesha ke ngiyashesha awu wase ngishesha umthetho ngaphambi kwami umfowabo kaJosaya umthetho washesha ngaphambi kwami hayi ke kwalunga zonke izinto ke emfeni kwalokho uNdebele wayefundisa kakhulu wawuphuma usushintshile wayefundisa kakhulu lapha sihlezi sasihleli lapho ngelanga inyanga yezulu isiphethe njalo ningaphoxeki maNazaretha manje senibona ngisipihla isililo khona la manje mbona nje sengisipihla ningaphoxeki nazi nje ukuthi senginjalo umthetho wami ngangibona uMakhathini umkhowa uMakhathini waseGenyezini ethi mayenike inkulumo ekhuluma kanje ebese akhala amehla azabebomvu
ekhala eyothi masiqedile athi ngikhaliswa ukuthi amehlo ami abona athi ngikhaliswa ukuthi indlebe zami zezwa esho njalo nje khala umakhathini ukuze kuphele isonto ekhala umakhathini intshumayelo yakhe singayizwa kahle ngoba maNazarethe kuyasinda la uma uphethe inkonzo ethi uNkulunkulu phakele lapha abantwana basezulwini kuyasinda uyawuzibheke wena ukuthi unjani ufikele ube mncane uzibone umncane kodwa uNkulunkulu ebese kunikile isixembe wathi uphakele abantwana bami wenze njalo kumakhathini njalo nje mayephethe inkonzo akhala umakhathini ekhaliswa ukuthi asilandeli umuntu lapha silandela uNkulunkulu uqobo abezwayo abezwa silandela uNkulunkulu uqobo lwakhe asilandeli nje abantu lo uNkulunkulu esimlandelayo uNkulunkulu wayo yonke into ephilayo lapha emhlabeni ethi umakhathini sasihamba naye ubaba mkhulu konke kuyogenye izinto ezihamba naye kwenye indawo sedlula amahashi enkambeni sedlula amahashi enkambeni wayesekhuluma esethi mfana wamahashi wayebiza umakhathini kanjalo ethi mfana wamahashi wathi hamba kuze kuleli yahashi ukuthi linani likhalelani wahamba kumakhathini wafika wathi hashi izinkosi sambuza ukuthi ukhalelani ihashi laphakamisa isihlahla sangaphambili lamkhombisa umakhathini inkulumo kababamkhulu sesithi uNkulunkulu yayifike kulowo muntu noma uyinhloboni lowo muntu ikhulume ulimi lwakhe kodwa yena ubabamkhulu ebekhuluma isiZulu wezwa wena isiZulu ukuthi isiZulu lesi lapha liyashintsha likhulume enye inkulumo ezozwakala kulo muntu othunywa kuyena lamkhombisa umakhathini wasebona lihlatshiwe isiqobo hlatshiwe la ngaphambili alikwazi ukuhamba kahle wayeseke sebuya-ke sethi baba ngibona isiqotho ngaphambili hlatshiwe sekufunakala onomese lamahashi wawathola nje kanjeni amahashi ephuni ubaba omkhulu wayesesebenza umsebenzi wakhe ngaso leso wasebenza umsebenzi wakhe ngaso leso sikhathi amahashi umnini babengamazi ukuthi nakabani lamahashi wasutholakala umese waseqopolotha umakhathini saze saphuma lesi sibonda mase siphumile isibonda ihashi lakhuluma ulimi lwalo umakhathini akazi saluswaka wesho baba ukuthi lithi wathi seliyabonga ihashi lashaya umsila ngemuva ihashi lahamba namanye amahashi kanti lalokhu lithothobele lahamba-ke
yikho ke lokho uMakathini nokuningi owayekusho ngobaba mkhulu. Thina ke sisele emuva kakhulu uma uqhathanisa impilo yabantu babelandela ukuqala nabantu abayithina njengoba sinjena. Sele emuva kakhulu nenhlonipho ayikho. Mawuthi amkhuza umuntu la ethempeleni ungaba umsini hayi usudlala ngiqhubela ukuthi abange kakhulu umsini esengathi uthi uzongenza uzongenza abange kakhulu umsindo nalapha njengoba silapha nje ebuhleni hayi ingane zibanga kakhulu umsindo. Ngibonile ke ukuthi inhloboni yengane ebanga umsindo. Ngabona amantombazana ethuthiwa ayentanda sana lubuthongo wathi he ngiqinisile impela usala lubuthongo saphupha amaphupho wathi he awekho amantombazana emgwaqeni wathi he umsindo subangayo mayikhona abuya amantombazana ekenyuka awazi ukuthi afunane emgwaqeni ekenyuka uhlangana nehlayo uhlangana nakubukayo uzushayisa yena wathi wagqoka ijazi elimhlophe elinomuqo omnyama usho ukuthina abafundisi kuthiwa asigqoke lona ukuze sibonakale singashayiseki amakhosikazi asishayise maye iza kuwe inkosikazi ubona wayesa lo mama uza kuwe ubaleke ungabalekanga okushayisa okulahle phasi enqinisile into ebuhlungu kakhulu leyo ubuhlungu kakhulu lokho namakhosi nje ngokunja abasi nje umahluko phakathi kwenkosi nomfundisi nomshumayeli kwefana lokho nje ke ekumehluko phakathi kwethu nalaba abantu bakuqala sihlabeleka kathi impela sihlabela ngilethulele igqoko ngihlabelela kakhulu maNazaretha futhi ninganyezi ngokuhlabelela kwenu nihlabelela into wona amakhosana ahlabeleka kahle kakhulu ethempelini lapha ensuke ngikhona angihlabeleli mina ngivula nje isihlabelelo ngihlabelela ivesi lokuqala hayi bese ngithula ngilalela i-organ isho lapha emakhosazaneni ayishaya ngempela i-organ ayishaya impela hayi thina njengoba sekubaba inyanga yezulu njalo zasibaba uShembe wesibili usasiphimba yini masiphimba yini thina madoda uqhakeke ufuna ukuthola leli gama ukuthi igama leni leli thathela hayi khona ungatholi lapho ke ubaba wayeshuka phethe inkonzo esikhuza niyazi inyanga yezulu isikhuza njalo ithi kahleni namadoda kahleni nguthisha mina tulani ngisengihamba phambili yikho lokhu ninjena nje yikho lokhu nishaye abantu anishaya nabo abantu ngoba ngayo le ndaba ngihamba phambili anifuni ukulinda nana manje khona abafika mofa
kunathi esontweni sesithini afike bahlale ngemuva kodwa sesiyaphuma manje phuma amakhosi kulandele abafundisi kulandele abashumayeli abafangele laba bantu bafike emuva bafuna ukuhamba kuqala basikhame singabi nandlela nje basikhame uvela ubunda ukweyeka lokhu baseya ngempela laba bafika emuva bafuna ukuhamba kuqala umangalo ukuthi kodwa uyizwile into ebeyilandela phakathi ake swanga ukuthiwa umahluko ke lo phakathi wendoda omunye nje ngiyakhuluma izolo ebusuku ngathi awukahle ungixoba wathi hayi ngihamba namakhosi usihamba ngemva kwamakhosi uhamba nabafundisi inhlalisuthi ngathula inkosi ke ithe angiphake namhlanje ngiyaphaka ke angazi noma ngiphaka kahleni ngiphaka isiqembe sigcwale njengomnikazi ingane zakhe ngiyaphaka nje angazi ukuthi ngenze njani ngoba kungenye into uma usuke soguqela phambi kwaNkulunkulu wasePhakameni engathi ngalibambe iwashi ngathi ngalibambe iwashi lime ngikhulume ngikhulume amazwi kaNkulunkulu ngikhulume nokubonisa nje thina ukuthi sesinjani namhlanje asizwa uzushayiswe imoto ufika abafana bonke abantu uthi bheka baphethe izindlebe bonke bheka mbasha unokho yini iselu ya bonke ukhohle ukuthi babekhuluma kanjani uqala noma labantu bahahela ukukhuluma ubona ehleka azafe ehleka yedwa uqakela ukuthi lo muntu unjani ehleka phela nje nomunye iyese imoto ngapha imoto izifike imkhahlele ithi usho ukuthi yabona imoto ukuthi hayi azisho kahle lapha azisho kahle lapha kulo muntu leonto nje yasipha uzula emadodeni bashaya amaredio bashaya ayikho into abayishaya akulona igama lalapha esontweni bashaya nje futhi bathanda kabi ukuthi angathi bathi swana nawe okususe into ongaqonde kuyiswa babone ngisho ukuthi ke asinciphisene lo msindo ongaka akasivumele uNkulunkulu asiphe ukuba sihloniphe nasemakhosini lapha okonamazwi amahlokohloko lapho konamazwi amahlokohloko umangale ubaleka ungena endlini uma ungabaleka uma ungekubaleka uziyala uzoba leyo besikhiphi laba bantu abakhathali ukuthi bakhulume bathi futhi angazi ukuthi bayazi yini ukuthi bakhuluma bethini ngosuku inkosi ke inyanga yezulu yasingikhetha ke khona lapho ngoba uNdebele wathi manje seniyaphuma kaSudu niya emsebenzini enayidalelwa uNkulunkulu ningakakwenzi lokho senikwenza
Indlebe zami ziyanhlupha. Sengizwa umuntu vala khona. Oh. Indlebe zami zikhaya ngendlela emangatsayo. Mangalukhaya kanje, hayi ngawo phezulu. Undebeleke wathi ngizoba umshumayeli wasehlathini. Wangikhetha. Ngamshumayeli-ke ngibenzele inkonzo ezokuvuka, ngibenzele inkonzo zokulala ntambama. Ngaze ngabuyela khona eMkayideni. Sasemkayideni phela. Sasemkayideni. Ngabuyela khona ngibahola. Yes, siya eMkayideni lapha. Yasoka indaba, yasuka lapho-ke indaba. Ngahlangana noDuma umfundisi. Ngiyambona uDuma umfundisi. Ngahlangana noShabane umshumayeli. Ngiyambona waseMampondweni. Bahamba bamemeza bathi uphi uMathosi. Kwakuyimina ngedwa uMathosi. Ngalalela bathi iyakufuna inkosi, iyakufuna manje, ufika manje kuyo. Ngifuna inyanga yezulu. Ngathi mina hawu. Inyanga yezulu ibonani kimi. Ngahamba sengihudula. Ngaya kuyo. Afike ihlezi namakhosi. Ngayifica ihlezi namakhosi nabantu behaqile nje. Wayesethi umfundisi uNkwanyana, uyamazi uNkwanyana. Amen. uNkwanyana wase eKosbel. Amen. Imvelaphi yakhe ngowakithi uNkwanyana wesuwekithi imvelaphi yakhe. Wayesethi Mathonsi, inkosi iyakhuluma nawe la. Ithi wena kwathiwa umshumayeli wasezibindlela. Yayeke ukukhuluma namakhosi inkosi inyanga yezulu yathi angishongo kanjalo. Ngishongo kanjalo. Ngithena mina evunzitha. Wayesengitshela ke esethi evunzitha. Ngafake la. Mangifele lapho. Ngimncane nje. Kukhona abadala kithi futhi bayalwa njalo bebadala nje esontweni. Bayalwa bebanga ekhulu. Manje izoba kimi kanjani? Kanjani? Ngase ngihambe kuseni, vuke kuseni usemnyamana. Ngahamba ngiyolanda umphathi wakithi. Ngafika ngathi inkosi yakubiza inkosi. Ithi angikubiza. Ngaqala ngatshela umkhokheli wakithi ke kwakuela uMaxulu. Ngathi bangumtshela inkosi ikhuluma ngani. Wathi yena uyingcwele Smaragde. Esho mina angisho ukuthi ingcwele ngoba angikuthandi. Angifuni ushumayeli. Wathi seswa ungakabi ngaka ukuthi kuzozalwa umfundisi waMathonsi. Sasithi mase usithandaza wayethi ubaba mkhulu asithi masithandaza khona siphathe otiki sikhunge ngotiki ngingakazalwa ma otiki singenabo athi niphambuke nike noma imbali ke nje akakhungwa umuntu wasezulwini ngezandla engaphethe lutho. Onkwanyana laba umazwezulu
Niyamazi ukwanyana mazwezu laba abampobovu kakhulu wayengangena egcekeni kithi engazange akubongele inkosi yamakhosi yasephakameni wayefike mayifikile kithi koswakala ngephimbo ekubongela uNkhwanyana engangene ekhaya engazange ezisho izibongo azisho izibongo basebengena ekhaya benze lokho owathi ubabamkhulu abakwenza baqede bahambe njalo nje ngahamba ke ngaya ekhaya ngalanda umphathi wakithi athi ubizwa inkosi sathi mase sidlula wacele ngase ngumtshela ngathi hayi akuyona inkosi ekubizayo ubizwa yimi ukuthi ungilalelisa le ndaba ubizwa yimi ukuthi ungilalelisa le ndaba wathi ukuthi wena ngase ngiyamtshela awu wajabula ngithi mina uzongifaka unyawo wajabula kunalokho wajabula wathi sifezekile isisho senkosi ukuthi kuzozalwa umfundisi kwenzeka ke ngamthatha ngamisa kubafundisi wakuse uMaganda umfundisi wakithi wakuse uMaganda nangu enkandla lapha Magwaza hesikweta lesuMagwaza babengungcosana abafundisi babengekho abafundisi inkosi nje ngengathi ngifuna incwadi yayo yabala eziningi kakhulu indawo ezinganabo abafundisi hayi manje hayi ukhona oyithathele manje uthi uyakhuluma ukhuluma uyabathe hawu ngisabashumayela kunjalo namhlanje abavangeli kunjalo namhlanje asibagcobe bayigcoba bona batapa ibandla baphume nalo entabeni into nje yenzekayo namhlanje wakuqale ilanga linginika lo msebenzi kodwa ngingathandi mina lingibize ngayi ngihlale ekhaya ngayi wafika indoda kithi ingumfundisi angiyazi le ndoda ingumfundisi weenkonzo ifake ijazi njengami kodwa umahluko kungukuthi ifake ukhololo yona ngayazi le ndoda yafike yangifundisa incwadi kaJobe yonke incwadi kaJobe ngayifunda kwacacisha ukusa yonke izahluko zonke yangifundisa le ndoda angiyazanga ukuthi ngeyaphi ngathi ubani ba wathi nguGumede ephina wathi umhlaba wonke ngizela ngithunywe inkosi ilanga ukuthi angizokuthatha uye kuphakameni ngezwe lokho ngenyela kakhulu ngiyokhuluma nenkosi ilanga mina ngubani ngizokhuluma ngithini nenkosi ilanga yayisithi ke mawungayi funa amaphepha ubhale ngizokhuluma mina ubhale wena wakhuluma umuntu wenkosi wakhuluma ngibhala wathi ekuseni kusa ngo-4 wangibizela esiguqweni wafike wangithandazela wahamba ngamgcina ngalelo langa angiphindanga ngombona wahamba
ngayithatha incwadi ngayiseposini ngafika eposini ngayifaka ngayilunguzisa ngathi konje mangithethe izohamba ngempela mangithethe ayi ngabuya nayo ekhaya mafika ekhaya lapha unkosikazi Mangomezo engekho akhipha zonke impahla ezikhona ebhokisini ngoba lento eyayikhulunywa lapha ngangayithandi kuthiwa mina ngizoba umfundisi ngangayithandi inkosi ilanga yayingena ngilele ekhaya ingene ngombhede ngesihlalo ingene phezulu endlini ingene ihlale la ngibona umuzi omkhulu ngithi wawungekho umuzi ivunzitha alali ngekho okukhona igama kwakuyigama owayelithile ubaba mkhulu lapha kwakunezihlahla nezemnqawe nomgodi uhamba inkomo ziyophuza kungekho ngishitshe lathi langa wena-ke zokwakha lo muzi umkhulu lo muzi ngayithela ngamanzi aqandayo khona la angizange ngiwakhe ilanga labuya lafica ngakha ngangakhe indlu kankosikazi enkulu kunale ngayakhanga ekaNkulunkulu lapha etempelini ngase ngihamba ngoyibonga ngubaba elanga ngakhipha u10 ngiyibonga wathula nje wangibuka ngabathi wathula nje akasho lutho ngase ngifunda wezana ukuthi ngenqaba engibiza ngenqaba ukwakha indlu ukumakhela indlu ngase ngiyake kulabo abantu bakithi sigcina ngathi niyalwa nina ngizophuma ngiyowaka umuzi kaNkulunkulu lapha ya base bethi wona cha uzodala ukuba ubukeka njengeyoni mawenze njalo yakha khona lapha ngase ngithi ngizothatha izisa zenu-ke zalaba abalwayo ngayithatha izisa zabo ngabhoncula ezalona olaka kakhulu wakuzigxobo ngathenga ama-blocks sayakha indlu lanse yayikhona kwakuyindlu engathi nje wangathi ngeyokuqala emasontweni yayingekho indlu engangaleya abantu bakhona ngathenga ama-blocks ngathi abakha ama-blocks ngakhipha izinto bayakha abafana wayesesuka lo mfana wayengakhela indlu bengakabikho meselande kangaka kwakumfana wala kwamasho wasekhulelisa intombazane intombi yenduna baze befuna ukumshaya engaqedile ngakhipha inkomo embili ngamnika lo mfana mbamba ukuthi angahambi ayakhe wahamba yahambisa lapha ekweni lakhe bamiyeka babe salosifala wakha waze waqeda indlu ngaphenduka ngaba uyise ngalelo langa amlobolela Manazaretha awuphinde ngibone uhlabelelele baba hlabelelela jabula wena ongaboniyo umhlaba ingceko yakho jabula wena
lapha jabula wena ongaboniyo umhlaba nengcebo yawo vula amehlo umphefumulo abone ikhaya labangcwele ulokhu nakene nengcebo nje iyaphela kusasa lento angisenayo mina angisenayo lengcebo ngangenayo angisenayo namhlanje siphelile hambile ayakubantu umnikazi wayo lapha ngithathe khona unganaki ingcebo yalesi sikhathi iyedlula ingcebo uzosala usale uncela isithupha sihambile ingcebo ungayiboni isho lengapi nangisayina amasheke ngamasheke ngikhipha ngefaka iphuma lapha emobeni nginemoto nginayo yonke into kodwa kwakuyinto yalapha emhlabeni uthiwa londa inhliziyo yakho ngaphezu kokulonda konke londa inhliziyo yakho ngoba kuyo ukhona umthombo wokuphila ilonda incwadi yayivamile usho ilanga leyo ncwadi yayivamile usho ilanga athi londa inhliziyo yakho ngaphezu kwakho konke onakho ngaphakathi kwakho ngoba kuyo kukhona umthombo wamanzi okuphila khona alukho usizi uma uthenge yakhona ingcebo alukho usizo ubuwe nalo awubuwe nalo usizi ngoba kuyaphela konke ukufa uthi amanga amaqili anamanga uqedwe ngomlilo uthi uhleke nyama yami uhlupheke uze inhliziyo ikhumbule ukuthi habu akulo ikhaya leli uhlupheka nje indaba kili ikhaya leli uyidokodo nje lomhamba ngitutuze ngalokho izolo lapha kungena umhlangano fika idokodo lami beli lapha shone alikho idokodo la lasebuya leli vesi ngokushesha kuhle inyama yami ihlupheke ukuze inhliziyo ikhumbule ukuthi akulo ikhaya leli ikuyidokodo lomhambi yayingasekho bayibhidlize kodwa angiphathi igama lamuntu njalo angiphathi igama lamuntu angiphathi igama kodwa yona ayikho ibhidlikile yasuswa ukhona amathenda agqunywa yokona ngalala emotini insuku ezintathu ngilele emotini anginadokodo anginani ngane kwayinyanga yezulu lendaba yanginika yona yahlethisa umfundisi umwelasi yasusa uhlomo wayelapha uhlomo ezincwadi lapha emsuso inyanga yezulu yathi angakhe mina into ezofanelana ne-office ngakha-ke lokhu ngakha lokho leli dokodo wangakhela ugina linayo yonke into yami engase ngicabange linendawo yokusithela linendawo yokugeza linekhishi linendawo lapho engilala khona linofrande
khona zonke izinto zami phakathi ongase ucabange ukwazi bese alikho ijodo la ngimhambe emhlabeni kodwa likhona ekhaya ngisho ukuthi ke inyanga yezulu yahlupheka kakhulu ibumba lobu Nazareth esesihlekisa ngabo usuku ezinhlekisa namhlanje base bengikhetha khona la bangikhetha bathi ngoba unemoto wena entsha nganginemoto entsha i-Toyota 4x4 hamba uye lapha eWentworth uyobheka ubaba esibhedlela ukuthi abasondi bakhe ngabamhluphi yini baye khona na hamba uyohlala insizwa zangikhetha khetha mina ngahamba ngohlala ebuhleni ngafika ubaba awu Nkosi yami awu shwele hayi awungathandi lutho kulo ubaba fika lapha esibhedlela ngihlale khona kusukela ekuseni kuze ushawo u7 ebusuku bese sengiphuma sengihamba ngiyaphi njalo ngiyakithi ngayi lapha ebuhleni kwakukhona izitha zami angizokuzisho into ngoba angizisho zifuna ukumbulala zembulalela imali enyanga yezwe zithi mina kodwa ngani nalikhona ekibisela ne nalingekho nalingekho ekibisela wakungekho la umhlangano uyakhona bengaqoqani baqoqana ngami bathi wena ubeka imali wedwa athi angibeke ngedwa ngibeka lenyanga yezulu akho ke sibopheni sobabili inyanga yezulu ngibeka nayo imali ngibale imali bayazi labocele bayazi ngingedwa ngibala le mali ngingene ekuseni ngo-8 lapha endlini nenyanga yezulu ngibale kuze kushaya u-12 wasebusuku ngangihlala lapha mina inyanga yezulu ngibala imali yayo bese ngiyithatha ngiyisebhangi ngiyiseThekwini lapha kodumayo eThekwini kuWest Street ngoyifaka khona mhlambe ngiphethe 17,000 ngiphethe ngonxa isuka imoto ngishiye lapha ngihambe ngedwa ngiphathe onxa isuka ababili ngihambisa imali ngifike ebhanka futhi ngibeka phansi bamile abantu labo bajese babona ukuthi imali le ngiyangapha babona ukuthi ikhona nje eselapha ukuthi bengayithathi ngoba inyanga yezulu yayithe mntanami thatha le mali uyibeke ebhange ungayidli ungangeni esilingweni sokuyidla ngoba imali akulutho imali iyasala khona emhlabeni ayingeni ezulwini wena wedwa ozobe usuhlupheka yaze yaphuma ke inyanga yezulu lapha sahamba saya eNgayizivele nakhona njalo ngalandela ngayibheka khona angizi njalo ekuhleni bheka kusala intombazana kaMaseko intombazana Mrs. Lantokuze namhlanje Ntuli eMbongolwane lapha eGane khona ngisale naye le ntombazana kaMjado ubhekene
kungekho bantu abakhona kwinyanga yezulu kuyithina nje sodwa setha senyuka wathi ngelinye ilanga eNqayizivele wasethi ngeSabatha wathi hambile lapha ebuhleni uyobatshena ukuthi le mnikelo abayinikele ebuhleni imthandazo abayithandaza ebuhleni ayizi kimi iba izindondela lapha ya hamba obatshena ukuthi nayiphi into mabenzela mina nakuphi ukukhuluma mabe wenzela mina abonikela u50 cent lo gcwele izwe lonke namhlanje ngesaba njani ngiyesaba ngayo ukuthi sengikhuluma kakhulu kodwa angikhulumanga kakhulu ngoba ngiyesaba nje nginovalo ukhula pheli kuyophela vele kuyophela vele inkosi yangisiza ke waphila ubaba ngakhala sesisuka eNqayizivele sesizala ebuhleni ngakhala inyembezi ngithi uNkulunkulu wami kasi ebuhleni ngiloze ngiphatheleni ngoba anginovalo kakhulu ngenyanga yezulu nginovalo kakhulu ngelinye ilanga yangithuma yathi angotshela amaphekula lapha ukuthi ufuna ukuwaxolela ngathi nami angcono amaphekula kunathi amaphekula akuthuka kwabakanye ahamba thina kuphi lapho yakhona siyakuthuka siyakuhlupha senza yonke into sidlimali senza yonke into ngafika khona yangineka amabhuku hayi amahloni I know 4,000 isonto likangaka 4,000 rands kuphela mina ngangibhenka 17,000 rands ngosuku base bebona ukuthi abasayitholi bashayingqome bayemlazi lapha ngangibeka khona oyikhipha nathi ibhange labantu wabeni hayi African Bank angibeka African Bank ngabuya ngazotshena ubaba lapha ngathi ngibona noba lapha bafuna ukhipha imali wathi usho njani wathi wathi bayeka bayikhiphe ngathula ngayeka bayikhipha bathenga ikhumbe bomvu niyazi bathenga ikhumbe bomvu akulunganga kahle la akulunganga bengijojana ibhamu phosi ibhamu ngelinye ilanga nganginomshado ngithi mphekelezeleni umshado nondunakazi hayi kwanzima nako ngifika uDlada esha uDlada umvangeli eshiswa lapha ngisa mina ngemoto kwathi intambama bafuna wena njani mina sezongena nami uNkulunkulu wami umphekezeleni umshado hayi umshado hayi bajena ngamazabanda angasuka ngahamba ngedwa ufika bevalile esangweni ngathi sukani lapha ngishayisa ngemoto basuka isikhalala ngaphuma
bangidlanisela ngey'nhlamvu ngemuva zaphuma ngapha ekhanda lemoto iy'nhlamvu. Afika lapha angabe sahamba ngalo mgwaqo obheke ePhakameni ngoba ngabona ukuthi abasePhakameni bavivile manje ngoba uDladla wayehlala ePhakameni. Ngaphambana nabo ngakhupha ngomgwaqo obheke eVereleng edlule eNtanda. Ngaphambana ebusuku ngacela imali kubaba ngathi baba ngipha bafuna ukumbulala manje. Wanika ubaba imali ngahamba. Wathi ekuseni nje kusa bangena abawolami bami bathi nobaba uthi ubaba sizokulanda. Uthi umshiye nobani. Ngabuya ngehudula ngangena wathi uyofica kuthiwa ngifile ngelinye ilanga ngalokhu uhamba kwakho uhamba uyahangela ngishiya ungishiya noba ngithi mina bengithi phela abathola ithuba lapha bafuna lesikhundla bengithi abathola ithuba wathi wathola ithuba ngabantu laba mobheka ngabantu zitumbu yazona nje nyanga izwe masijikile ungafisi lutho ungafisi lutho sejikileko ba waphinda bangisusa endundulo sibekeleni ngabaleka nakhona lapha base kubaleka nje njalo ke ngibaleka njalo ngisindisa umphefumulo wami kodwa inyanga izulu ngikhale la sengikhumbula ukuthi ngiyishiya yodwa ufike usize ufike inyembezi Kaya elime pagateli kona agifikiwe bayithatha imali kababa endlini bayithatha obani bayithatha angibize igama la umuntu bele ungashaya uNkulunkulu wami angibize igama la ngange ngifuthi ngibasho ngoba ngafika imali kababa ayisekho bayithathile ngabuza enganeni esebenza nazo hayi zangitshena-ke nazo ukuthi usuke isidumo lapho usuhambile bayithatha imali kababa aphinde ngaqala phansi ngasalela futhi ngazala enye imali ngasalela ngayihambisa ebhange
le abayikhipha yonke yathi inyanga yezulu yathi ikisho kimi straight talk yathi konke lokhu mfana nginika khona engikhombisa khona ukukhombisa usibanibane emva kwensuku ukhombisa usibanibane konke lokhu lensizwa umsebenzi wayo iyayibheka inkomo bheka inkomo lapha sibayeni bheka inkomo esibayeni ithatha iposi lapha iposi ilihambisa ubaba athi lihambise umathonsi ubaba esekhathi angamehla angasaboni kahle ngifunde incwadi bese thi le iphendule uthi le iphendule uthi le iphendule akanondaba ukuthi angifundile ufutlela kunjengalokho wayesho umakhathini athi uthuma ubaba ngolimi oluzwayo akuthume kumuntu ongazi ukuluso lwakho uthi lufika lwakho kuye ulube selukhuluma lento ayifunayo baba ngibhale incwadi njalo nje luzuma lufika uThimo yimi lwalukhuluma lulapha ngakwabamkhulu lithi wendoda sengifikile kuwe sengifikile kuwe qatha sengifikile ngizalamanye amasabanisi namhlanje ngizalamanye amasabanisi ngoba ngangithetha amacala akhona la ekhaya ayesuka khona la ekhaya wathethe inkantolo baphikisa nabo bathi hayi siwaxosha lo ithile esikhona osiyami baba ngitelile Nkosi yamakhosi kodwa ngitela nje ziningi ayiqedwa zala ekhaya ayiqedwa zala ekhaya kodwa ngahamba ngomkhombisa ubaba uthi ngolenkosazana ifa labaNazarethe eThekwini ngahamba ngisuka ekhaya ngibalekile suka ekhaya ngase ngikhumbula ukuthi uhamba ubaba inyanga izolo ngingangeni la ekhaya ngathandaza ezoncwadi ubaba ngathandaza ukuthi angene la ekhaya namhlanje washayela lo umdluli washayela ubaba uThimo lonkosazana lungahlala esihlalweni eshayela umdluli ngathi akothi mangifika sangweni khona ngoba bathe ngangeni bazixosha ngesabatha ngathwala imthwalo ngesabatha ngaphuma la ekhaya ngathi ngifika nje sangweni nantu uThimo nangumdluli ishayela imoto awungakhululeka akhululeka ngathi baba bangimisela bathi phasi kwemgano lapha esicaweni ezansi bangimisela bathi ngongena sengihlambulukile bazongihlambulula basaya eThekwini basho njalo ngahlanjululwa yini ngahlanjululwa unwabo yalazi unwabo nkonsilpe ngahlanjululwa unwabo mina ngihlanjululwa ngabantu ngangimphasi kwesihlahla la ngibeka isandla la emotini kushisa ngezwa ukuthi phakaqa hawu athi ngabheka lwashihlamvu lulomganu leshiya esandleni sami lwalushona emthini lapho liqhamuka khona lokhela phezulu la phezulu
wabuya ubaba wathi ngena phakathi wena. Akukho umuntu wabeka isandla uwenza yonke imizamo athi uyamthandazela. Akukho. Wase uthi sekugcina ke uthengo ngihamba ngikhombise imali ebank ummeli uyayibona imali ejabule anika wonke amabhuku kodwa ngaqala lapha emnyango lalo hamba nabo laba bantu sathi singangena lapha sizokhupha cash ngathi mina baba ngiyagoduka manje. Hawu uyagodukela manje ubuza kanjalo baba kodwa ngathi mina ubaba wathi angokhombisa wena wedwa. Hey lenkumbula le ohamba nayo uqakile asho ngoba uthi angokhombisa nayo ngiyagoduka ke ngeka wabehlisa uba wathi baphuma sakhuphuka nobaba saphe sengahlala wabuya ubaba mlabe umgwaqo uqhamuka kumakhosazana uqhamuka lapha umgwaqo ulapha kunezaro ubaba wasusa esikhulu isithombo lesi singaka somkhulu wathi mina hamba uyotshala ekhaya lakho uphumule. Ngafika ngasitshala ekhaya ngiphumula kuso phumula kuso. Baba bese kuwabantu ngiyacela Nkosi yamakhosi ngishiya umsebenzi wakho kubantu bakho. Siyabonga amazwi amnandi esaphiwe ngumfundisi wenkosi inkosi izimbusisa. Sizovala inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo se-15 cela umshumayeli khuzwayo wakhona lapha ekhaya athole isihlabelelo inkosi imbusisa. Nkosi busupha amabangcwele.
welo sembele inkubazwe ithimthim semtholo siqala ngaphi amabazela igibe imsesane iyakhahlela umfundisi uMasango wavala usobilweni yakhahlela umfundisi uMbatho wavala usobilweni yakhahlela umfundisi uShazo abusika ngemnyathelo isogedwane namagusha iguqa lincokazi lakodonsa libone Nkosi yamaNdebele